Maloma ta mau e pongpong ya malo e yere ki howan ko fife fo ki tata yere ki moto ki e tau proklama ko ia FATUFONUA fo o ai ku ma fenga mari o e howan pe me tonga e ki lava ke fa hoka to e tau proklama ko ia FATUFONUA fo o ki he weekend ko ilo bena kai ke lava e proklama ko si pa ko fo mo mo le ke motor ko to pe kainga na mo fa afetu taki mai o eke mai e proklama ko nga ke fa hoka ka ku pau pe ai time pe he ko pe time e la hinga hi me ko fa hoko pe lava ke lava fa hoko atu ai tau proklama ka ku ma finga ke fa hoko le va proklama i ahoni fa nga mari ko ni a te tata le ke te mo tolu ko to pe ku lava ke mo mamata mai ke tau proklama tau ka fa ta i hoan ko ke te ai ta fa ta ko to pe fa o atu pe mihen da mo ke ma fa hoko atu pe mo fa fofonga o tonga fitu Paula Piveni Piukala e tau proklama ko ia FATUFONUA fo o ki ahoni. Proklama fo koni o atu ia pe me tonga eiki i he pongpongin ane afi ko e fo aho uhalahi au pito pe mana pe faturis ahoni ko e aho lere yeni wakai atu kitua o ku laa lere i funga i fonua i tonga eiki pe ko tui pehe pe mga fitu ko to pe mo mamata mai e ke tau proklama i ahoni. I e whanga mari e koni ko ufefia ke tata lere ai whafofonga Paula Piveni Piukala e Piveni malo tau mau e pongpongin ko ilo i pe ko e whanonga pe i he letio i aneaf i he whare area ku mo lere pe o au ke pouri e proklama e whare area ka ku whewea Piveni whewea ke ngā ue pe mihena Mana pisol ko jadi ke bufanga tempe fo tampu. Koe, Malo mo pe mari. Lo moni ulahi ngawe. Ulahi ngawe he fa ko mo tuan. O aki he taimi ka ko e anga maheni fo ke e go o fita o feinga pe he taimi tatau ke 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 whakatokanga e mahu inga ke o mai ai taimi la. Ka pau o fe mau ke whaidere i ngā we. Ko anga mai ni fo kit na ke fulahi ngā we he ko ngā kuksio. Ka koe mo tuani o ngo ia pita e whaingata ia he whinga i ke whawhitauraki. Tau tam te whita e whai mga whāgoi. Mo e whingi wha mā popo e anga maheni ko lauta. koe. Ka ko apanaki lele i pēr o ke ngā we ku whāgoi. Mone pito ko tui ko e whenga mari fo ko ni ai mahina fo ke te au e Piveni o ku na kamata mo whare area aneaf ai na mo foku ki whare area aneaf na whanonga pehe re te o ko i he ngai whilafo aki na mo whahoko i whare area i au ke he hoa e whiawhi ki he po uri o mo whahoko mo whare area ko hai mea mahu inga o ku makatu o ngai fu o mo whare area mo e hango ki wha o ware fo ke lele lo lo o mo whilafo aki mo kei i whare area ko hai isi mahu inga dai ni me kulawa ke asenita ke mo ngau e ki ai o ku hingai o mo ngau e la e whai dai. Oye, na mau whawa fo ke moni te. Koi, Ka koe o mea lahi i he whaasenita mai he lele koe ni. Koe ngahi report whakatau. Ngahi pot ngau e koe. Ka koe pongpong moni tēnā o ku kore ke sea. Na koe manaki ke mang whainga maari ke he koe talupe maurere mai ko koe pa mau mātuko ku mai ke ngahi programa intaksini. Pea o mawhoken ke ripoti. Kau te ke asi mahino mai ia pe tāpune e tō whare area koe ni awhe. koi, Kau mea o mahino ua te au o kia i taiwhe maari me ne awhio. Te koe hae ne taiwhe maari e koe koe isiu ia ka au. Koe isiu ka au o kai ke to tonu ke hanga noa e whare area. Ka mea ko haa ke ni awhio. To tonu ke tokanga ke whare area. Tua i pepe ko ne le roto mamahi whare area po ne roto mamahi pure anga. Kai oa te tau hanga kehe. He koe whakaukau whoka e motuani. Pe pepe mo whakaukau ka a pilisi.
Koi tui is a sign of peace and unity. Koi. Ke tolonga mo tu uloa whaunga. Pure whakatuia whanuani. Mau inga ke ai whakapapa mawahe ki ai. Taha ia whakaukau whukoe ke oa toi kau he covenant, he tau maa. Ke hua ke oa toi lea kia kakai. He whakanatura e ume e ia. Hei nau ku amanaki ke uhanga o race. Wa toi whao mai he se au te ke whoki mai pare mea mahunga ki hei pare mea pau pehe e au mai ka niafi. Kana kai ke au mai ka niafi kai mau kamata matua niafi lau ngā iau ia he se komi ka kato. Ka koe kamata koe moni te. Nā ku kai ke u rea pea uia he ne i kei whare a rea. E mwene to i whai ripoti ke komi ka kato. Kai ke u toi rea. He koe ku longo wha mui mui. Nā he mau whare rea wha mui mui he sea koe ni nau tangi koe. He kai ke u toi rea hana whare ka rewa. O whetongia. Kana amanaki whukau ia whakawhisi pia ia te ia me sea. Kai whiri a sea fōu. He nane tautou he aki pe whoke ia. Whie ti peiti ia. Whie hau ia ti peiti kau whia he pea. Eike. Ka koe koe. Ka koe penau tanga whato ngai mea koe ni he lere moni te. O kui kai ukinga lere i tālanga i whare. Koi aho ka. Koe kamata ke peo ki pansi he ripoti pe alu ia ke he kore ngahi tanu halapo. Alu moi kore ke he waka. Ka wikai koe whakaukau ia ke lau maari koe ripoti. He koe annual report ki au. Koe whamadalanga au e patseti nea o sotai. Kana ia e patseti. E mono plani ngā au e. Ka kone whakamadala o la. Nea ke tonge o mai ngahi. O mai rewa ngahi. Ngai nau e koe mea whai tāla. Kaike. Pe au wei si rewa e au ia anea. O go i o ku. Koe whatongi a koe sivi. He koe. Koe makatuunga e patseti hoko. Koe whakaukau nge pe whewhe hau whakaukau. Tau pehe pe koe whare koloa koe na. Ke o mai e tahakiru kia he tau. Ke nau whaia ke ngā au. Pea ki mua. Ki mua ke mahinoi. E nau whamadara pānga. Nau te kore mena toke te oanga tahakiru. Ke tau hoko. Ko kuhinga. Ko whakaukau. Nau nofo whakaukau ko whē taimi. Nai uhinga mai tō wholofola ke sivi ngā ue pura. Nā whakaukau o taimi koko o mai annual report. Taimi a... Nai ne pehe. Mō mai o malanga. Ai tōlahi aki mō tolu mō malanga ki taimi campaigni. Ai whai toton. Ka ko whē report. Ai ko taimi a ko whē ola. Whē whakatau, whē vete, whē ola ngā ue nei. Ai nau hanga rewa whakatu rewa ki he whare. Ke mai mua hawhainga direction ki he sea e komika kato. Ke nehanga o tataki aki. Ke tālanga i ripoti, ka kano i ripoti. Eke koe hae patseti, koe hae ngaue nei whai, koe hae ola nei mauai. Eke whai whakaukau. Koe mene whawhiwhia nei tari he sea i ko tūrewa hako miki. He kono mo ni ko ngai furi potia e solo o mai ga mai tolo. Ngai furi potia o kakio. Ko mea ngai i fotunga pene report ko na ko na ave ke ne afio. Na ta se mari ko ha report ke ave ke ne afio. Pa malu. Ta patano ala ni me ko ya. Ko report. Penga fotunga ta tau pe o mai ga mai tolo. Ka te foke ka fai tu undi. Decision makers. Ko mau tolo
ka hala e mau faitutuni solo. Ka hala e mau faitutuni. La vea whakalufua whanua. Ka pau ko koe, ka pau te ke hala ho faitutuni ko ho business I ve la vea. Ka pau ko hataha ko hana faitutuni hono family, ko hono family ve la vea. Ko uhinga ia mawhatuki-tuki e whatomia e kau whare area. He koe hala, ko mea ko wengai solo, ko nau tala noa, o nau tala noa pe he lau miliona. Miliona ai kakai. Tau pe ko fe halaki, ka pau te tau fe halaki me walu miliona, fitu miliona. Ko taha pe, o hange ia ko taha ko ia, ko taha miliona ko ia, o kune afeki, ai pepe, o au ke vai. O winga pe whakaukaua mahu inga ko ke sivi I lewa. O ai ke whaape o na wala ai whaatau o nei whiunga mo e 50 miliona pa toi 10 miliona pa o angeo ma mea. Hange nau lau, hange ia ko alu hataha whaatau maha te fui. Ane fui hina re mani pa ka kore e taha ke aga te fui suluka te ngā vete. Hange haki lau taha pe. Ai ko ne uhinga rewa ka awe mahu inga. Ka koe no whawhiwhia tari he whare ke. Ka koe mahu inga koe report. Koe whema ke o mai noa ia vewe ia ki he whare area. He koe he ka pau e tonu e whotunga o mai report ki whare area. E tonu e whotunga report ko alu ina. Ai ko whatanoa ke o mai he whotunga indicator. He koe hanga ne whotunga koe mea koe patse. Solo ko ngau e te uwhai e. Ke whai e ngau e koa ke ola rerei, ko e patseti e te uwhie mau. Sai, tari lewa e whare area, ko e patseti e te uwhie mau. Ka pau ka kia paa mai a whare area, ko poinia ko mahu inga koe ka. E ke alu lewa whare area, o tuku hau I mai kakai, ke mau e fwoi paanga koe, ke awe ke he tama koe, ke alo whakau ka whakatongia koe, ki he lerei e kakai. Ka koe uhinga ia ko hono whi mau ki sisi. Sai, ka paure wa hau ia kore fo isiringo. Pea alu ia, ka ia ha veri e taha whoki ka kai. Toi hau pea he tau hoko tala mai. Toi mai, he kon, oku hala fo mea koe kai tonu he fo ai koe ni. Na osi tau koe apa, toi hau he tau hoko. Ta mai, toi mai be, mei tonu. Solo, ki au, osi tai me wa inga he iwi ata. Osi tai mai nga pe. Ko ngahi report ko nu ke tala noa ki ai ni ko na mau kamata he monite ha ko ni ko ngahi report ko ya ko report ni me he pure anga pe ko report ko ya me he pot ngau ko to pure anga ngau ko to pe na aviga patset ai fonua na o mai le tu fa koni su to ne na o mai report e ko fatongia leva fare area e fuia e na whakapoto e na mawe ola. He ko uhinga se ono mahu inga. Ila tai mua te nao mai e mo patset fo o. Mahu inga ia ko no tala noai. Ne o kono moni foko. Ko uhinga i whakawhehu I whare ko fo o. Ka ko mui pa mea uhinga le rei. Ne mo o ka ko lava o trace connectivity e losika. Ke ulava mui ia ke whakawhatamia. E koe mea ia na waki. Whaamua ke waki o mai. O mai corporate brain. Mantu te reki e tokoni au pito. A whakaukau koe ni he koe fofua. Aia koe pachet koe ni te nao mai nao corporate brain. Nao mai rewa pa nao paanga. Nao maa kore. Aia e toki maa opo. Mea koe po nofo hoko ata mai. E fo I saikolo fo ou koe. Ka koe winga fo ke sive mea koe ni ke mga tuunga fo I saikolo fo ou. E ko taha whoki a Piveni mea mahu inga I he ripoti. E oho whahinga mea pe. A tapu he koe ripoti mo patseti. Aia koe mea whoki tau hanga ki ai e whakahau kuma ope he tau kotoa pe. O kuanga ki ai e whanua I sune pa mea I pe he kakai whanua. Ka whia mau whoki ripoti ke whe tau laki mo.
Kuka ka pai hali ti a tala no ai a fu me ke he ia. O la tala no a pe he ngahi me a pe ia ki tu a ko ke hani kana. Pa yo. Fe maula ko ke he ka kai fonua ke na fano mo ripoti. O kuai ene fe taula ki pe mo pat se ti ke. Ngo ni na mo hangi ko na ke fa matala ke na atu homo no fa anga e homo fulu miliona. Ke me ko to na mau fai aki pe na sai e fu fitu miliona na aunga ka ko tol miliona na ka ki hano ola le rei. Nga ka lawa ke mo fa kau kau I fale area ko ha me ali riu ke ta ko ko e tol miliona ko ya e pire e. Ko ye. O mona pita na ku ufoki ane po o lau mai e miniti e whare area. O e nau hanga ko hentolo e mea ko e ngai kau tahata mara. Na ufoki ane po. Te au ufoki o lau e whamatala atita e wano wataha. Ke whakawhetau tau laki. Ko e kusio ko e ngau e kulahi. Ko mea ko tau kore ai ke he ku haaki mai peia. Laku mai pea kai ke ko yanga mahin dia so nei manga mahin bena do os pela o ripoti e tu a pa ta ko re ki me ana pa pa si ripoti ene pe so fa tu ta ma ene pe ke ta la to a we could never learn anything e ku kan ki ta wa to o identify ko fe me na ngawe fe me na ke ngawe e kai ke fai process ko ai ki au te tau repeat pe fu mea ta tau. Kei ke, koe kaha ngai isi ula lahi o mao ke whaha. Tala noa lahi kia e whare area. Kau toli foi a kau, tanuala, o e alaini. Ngahi mea oku persiste palparema. Palparema pe, he tau koe, palparema tau koe. Alo ke pe pacheti, kai pe ke lava he whakau ia o vete e palparema. Ai uma mafa kau. Kana usa ia, kana ko loto ke. Hange goi ni, ai ume goi uripoti ki mua atu. Fe mau ke te whawhi taula ki, ke whaia ke te sivi, ke te sio ke productivity, effectiveness, efficiency. O e nau ngā oe. Koe he foi noti ko ia e sol. O ko whatoka ngai o hoko hono turite whare area ko whare hau eiki. Koe tū kia anga ia hono sivi mo whakahoko mo whakahoko lere mo whatongia. Ngai mea neafi na wanga whatonga. Ko hono whehu ia koe mea batua ke lewa ai hau eiki e tahatara mai. Ke mau whalala. Falala, haki falala. Solo. Ko tai meo tau foki ai ke tupure whanua. Wai, ko au o ngau e piskoa ko Amerika. Ia wai, ko moto. Ko kaweinga ai office ko iau pehe. In God we trust. Everyone else must bring data. Ko evidence. E kono hinga, o mai e turasi ia ke u whalala pe au ka koe. O whai a kia e whao whatungia ke ka kai whanua. He koe palo pare mai solo. Hau ana mo whatau e waka, nā ku whalala au ka mea ke ne mas. E atu leo, ko hau ana ke tala mai ke, mea nā ku whalala au ka mea. O ke whakakau kau whapura poto. Aia koe whi wharea koe, o si hoa me tahu ka whalala. Katoa tau tolo tonga tau tangata. O mai hawhaka mo oni. Koe mea kuke o mai kopo. You must bring data. Can it prove? Ai mea kuke fotu mai. You must bring evidence. Can it prove? Koe mea kuke ke ai ke pehe ke u whalala peke. Solo sioka u kau. Ati whakau. O lau hake ai minite. Me wanoa.
so ko whakarea ni pare mea ahawa. Ko ngai kau taha koe ni. Mau osi area pau. Ta wo mai na palomes mai. Te tai peka pa kai ke lava totongi. Tuku pea ke toki tanu ke osi. Ke toki totongi pe tai me maua siringi. Rakia. Ua. Koe ngai kau taha koe ni. Mau osi area. Osi o mai pe na palomes o tuku pe iau. Koe ka tō mui e nau tanu hala. Panga tō wafi te nau te tongu whafok mai. E aho ko tō pēu nau tō mui. Pea whalala tu rewa se aia. E whare are ambo, e whare are ake. Hai ahon. Hai ahon. Tō mui pe tō tongi, au na te whamawang. Whairo. Tō mui, wala pare mahara, kai te asin, ai me. Koe kupoi ni, kupoi mahalo koe whalala koe awhi unga pe mo ki ngā o tōta mo api. Koe tuku hau pe koe takawa, pe koe konga toto ai takai. Kai ke utui au ke whakaukau. Ka koe hae uhinga o mai whakaukau. Koe ngā kai ke anga hau e ki ia ki ai. Ke toi whihu ia. Sio ke whainga taa. Te koko whakakau atu. Koe kao pau hei kai ke na maulava vete mea koe ni ake mama whakatamai. Mama ilo tu mea. Kua pau ke walo o sio ke nea whia. Ko ostohi au ke sea. O ko ngoi au ia koe whahau e. O tau rea aki o kai koe whare. Na e whare monia au pitoia. Koe whare na hau e. He na e toko lahi o whare. Ki mua. Ka koe mua noha mo fuluso. O liu koe nei. O mai e. Tō whulawhala mai nea whio. O whatongi ai e whare ni ke mou siwi. Te mai ke kau totong tuku hau. O mou. E ko une mahu inga ia he te kakai totong tuku hau. Mahu inga ia hono whakamore ke sirini. Mahu inga ia i e umea koe. Ka koe mea mea ai whakahou e ki o whai. O te sio au e kono whatau lea pehe. Kai mua nei i whakakikihi ake ai a niwa taha fitu ka moi minista moi. O te whamoweweu. So o kulamu rewa ai hike ti peiti ia o whamoweweu. Ko ngā koe ai koe ke whahau e ki pau. Hene pehe rewa ko ngoe o ku. More kai ni whare area. More panga tuku hau e kakai. Ka koula tu whakau. Ai kehe. Koe whakawhiwhia. E ku mahino i mama ai sea e whare area. Mahino i ne ako. I whanua te mokalati. Koe whaikakai a ngai nia. E moni me lau ia koe gatu pōnima. Whaingofua riri uia ki ai hena e ako ia ngai whanua te mokalati. E ako ia ngai whanua Europeo ne iloe a iku anga e pureanga whakatu. Ka pau e taiwhie maari. Ka koe mau aigone pe. E nei kai koe tutu e nuku alo wha pe koe presa me kakai na e whaingata ia. Ko ne whaingata ia pe me ne kauno pere pe. Ai kauno pere koni ko mai mohere pe lugi whare are. Ka kai e mama. Na kai ki nau loto na tau ke liri. Ko ia. Ko nau tolu ia o kuhinga e palpare makoi. He ko o whaina au ia ai tautou o ho haa ine a whio he tōwholowholo. So ane tōwholowholo whamui mui no tāpune wanoa o tā. Na ane ka whulu ilahi ai pureanga. Sai, ka mawhuri pureanga ai he wanoa ua tau osi. Na ea ine toi tōwholowholo. Ko tui pēnai amanaki, pureanga koe ni. Tene te nau tokanga ange ke ne mea gogo ho haa mai kai. Kai peke, o tio koe ki ai, o kosi peo koe ke whia mai.
kia au solo. Kai ke tui to ton ke tau hange ko kau kiria te hiwa. Na ospeo no fa moi na tole e ki pa ko na puri po ko puri. Ka tau hange ko to ta. Nengo ko ne se hanga o mai. Ono mawhai whaka executive. O tuku mai ke pe papalo te kakai. To ton pe ke tau ke honga ia pe forever grateful. Koi ke whakangata ngata. Ke tau ke pe ke ospe tau e ua pa tau. Ngata e tau grateful. We should be forever grateful. He koe tau lava ini, he tau lava rewa. O sivi, mo fili haka kai. E nā mai moa whai tōtōni. O tari ui ke kakai. Koe u induction gon nai whai gon he UNDP pa mo kom niweri. Nau tala noa pe he good governance. Ata ki tō a, koe pure a lao, mo tari ui ke kakai. Very clear au pita ni hanga o ke nau whahanga o reisi he lere koe mea o koe palo pare ma whaka system, whaka structure ia whanuan. Pako whihui ka nau tolu, peo hae nau mea whai ki ai. Hae huinga no mai o upgrade mau tolu kau whafofonga. Kata ke upgrade ai system ia. O mai nau tolu tala pai ke mau whauri ngai fulori mamafa, ngai fu mijin mamafa. Ka koe mini mogi pe ni au tau. Lere kaloa i Mone a vita paku mani a vita e pivene e whakaukau koku o mai. Pea koe taha puke mea ku o tokanga ke nau kai. Wai puke taimlahi o ku wakai te kakai ki he ripoti. Ka koe ke nau whakaukau ke ngahi muesia o ku mo whepaki moi ai loto. Heku mo oni fuke whaatala pehe. O ku ke he taimi te sio ai mei tu ai wharearea ki loto wharearea. Me taimi o te au ai ki ai. Te toki ilo kita e ngahi pore. O ngā ue hange koe puke a o ke he taimi mi. Ai koe hafua ho wakai e ngahi mea o ke pehe. O totonu ke whai mori riu ki ai a wharearea. Tato te whito ke ripoti i hene whelawe e me patiseti. Koe whakaukau e ja. Ka pau teu maha. Programa ngā ue. Te nau kore hana patiseti. Koe whotunga ta tau peo totongi hao e ripoti. Tānaki mai pe ora. Tānaki mai pe ngahi indicator. Ko programa ngā ue. Programa whika auro aki. Koe patiseti e na allocate ki ai. Koe tau mua ola. He koe kuhinga ini e solo systematically. He kai tiki hao kore ha patiseti. O koe ki hao la o ke osi hanga o. O fotu. Ai heu ke hao pe mai. Solo ko fe mau ke u tanu kilomita valungeau. Kilomita ma valungeau ko ya. Te fe mau ai foi panga tongeau milion. Tongeau milion na ko ya te ukumi ngahi misin mama, ukumi ngahi lori, ukumi kau ngau ko taimi e te na ngau ai ko reiki e ko umea. Alu kato, o mai te plan fai kiki. Te corporate plan. E foi tau tahago ni. O se tau tahago ni. Ko e ola sai. Paurewa o se tau taha lahe uha ton matang pa mo moavi. Te ke haurewa pe mai. Se te pe whanoa nei la. Kono uhinga he nai. Loka. Tena kai ke te whahangau tan halai. Ka koe tō e sirini. Nai allocate me ke patseti. Whainga whakaukau pehe. Sai. Negai, hui koe lawe patseti he kai te lawa tō sirini koe ake. Kana e ai sirini nai o mai me panga tokoni. Nai whiunga e mo panga ia te au milion. Ke whai aki e ngahi ngā ue koe ni. Ke clean up mono langa whangi whare mo. So koe whakaukau ia koe. Pako ne osi koe ako ne tui taimini. Nai mau palan ke whare wangi au whare pene te au osla. Lahi sirin nai whamore ko tois. Ka teutu ia wa ka ripoti e complicated. Ka koe complicated. Ka kai ke lawa tari ui. Kai ke lawa account.
o ripoti e Piveni so far como si aigon como kamata ngau fare area. O si ai ha ripoti ko ne lava talamai a hange ko ke talamai o fa sai fu ke tau mo a ola ia. Ai ola ko ripoti o fa lava nga ripoti la hia talamai na lere nga ko ki hama ya. Ko ola tamaki ni o ko a ripoti ko na lava tu i mai o talamai ke fa more atu ke fare area ke fare equipe mo ka kai fonua ko lima miliona ia he mau patsetina e kai pe kia hanola na ia mau ko fa more nga we ko wa ripoti ko na ia ripoti o vai foi kalsa ia foi ang mahen foi ang mahen ni bu ia ko fa ma vo iro i ko suka taimin fa ma o se patset ko ni kisuni ka wa ha vo tene te ke nga we ia he hoko foke me ko ya he ne ke palan le cut and paste pe and Piukala mai pa o ke tai mo fa le ko ja me e ke mo fa mo le sin tai mini le na wai holo na tori si ka ko me a ka wi me a ko manaki ki foto ke ko I viene ka na ko fa prianga ko blak foki mai me a ko nga we pa ko na si ai pa fehu ha hu nga we ke ai me ko fa ma ho he kono palpare ma ko he na si au ke whakatau e mea unnecessarily. Kai ke whie mau e was not a necessity ki ngā we anga, kau whakatau. Ko e ko eke ko ha hunga whakatau tame ko e whakamaha vauti pe. Pau eke ko ha huinga whakamaha vauti. He ko e nau ko e rationale ne whakamaha vauti. He ka pau e os ai tau whakapangai te ki ngā we ake vauti os. E kati le vai mi whakapaa. So o kai ko allocation ia e patseti ko au nga ko hanga o mo parani nga o na allocate pe e fo yanga maheni ka ko me au ko ngo I solo he ko ngai fo allocation ko ya ko allocate ia ka to yo ta kau mai pa nga me and that is a no kai ki tu pe o stu ya ho vai so vai po yo lo to ke ho pa ke staimi he koe mea koe ke lawa I he patseti au remove pare ma he taimi ko uhinga hano allocate ai he tu e a bea me he tau ko te sio ki koe malai wapuna ka nao kalani o ku te aula o se taha te aula tu o se fotunga ke he mai o se taha te aula fotunga me he kunau continuously improve o whakatatau I patseti allocation ba uhinga au ngai patseti to talk to how that I want to improve in our living standard. Piveni guai ki foi fehu hene ko mai taha ko ni. Pero ki foi fehu ko ni ko tu te ulawa tu pe. Na ka ke whanongo he konga ko ni ka te ulawa tu pe. Ko te tamai pe e ke ange ka Piveni me na utalanga ki ai he report te minister paanga. Hange o fie maari e pe minister ki he konga o reporti. Na ka ke asi ka misteri. Ai aku hange au pehe ko report minister paanga na konga ia na e ka ke asi ia I he na ton ke report ma ka ke asi ko misteri. Mahalo ko eta ko ni ko kama mana ko fa no ia ka kato ia ngahi. Te me aki ko na mo fa ko ko hale. Mau ia fo kia ko ki au. Mana tu mau takau mai mo tai. Ka malai ke. So what you do to don't assume e ka minister ko fe mau ia ko ke provide a report with clarity. He ko ke uhinga le. Kai ke ko mea ko ke hanga whatoanga he anga ko ni mo whau reporti. Ke na hanga whamawai wa hei e recurrent budget. Ange ko ni ko pulu ngawe ako. O si mahino ko na whatongia ko whaia. Ko na wharerea. Ko recurrent budget. O mea ko budget ia ke na wahe ke whaia ke ho na whatongia. Ko wharere aia. Sai. But why did I make we could development budget? So for budget ko ya
tau beanga koe langa o site skulu koe langa hake. Operate ke heia he koe resource ke heia kau ngau ke heia. Kau toton ke report ke. Koe recover ni alu pe ia in ia out. Foi fatongia koe au ke whama opo mai no ia. Toton ke mea fua aki rewa foi investment ia koe ia. Osange ai tau whakaako I toko tahawhi, toko whia nei lawa hisi. Ke tau si ole pe wai veri. Ka pau osange tau whakaako I tahawhi, ko toko te au pe lawa. Wai mea ke whakalere I te tue ta continuous improvement ni. Mea koe ke wato, whai rewa whakalere I ke ngā aue, hae ngai mea toki lawa I hono. Kai oua tukuange pe ke lere anga mahene pe tatau ai pe koe ke koe whakamatala koe whekau aku ma development budget. Ai hoko ene asi mai nei he report I whakaati takotoa pe he tau. Ai pe foi konga ia o tala mai kai ke mau ia pe o whia. Kai ke pehe ai ke au ke hanga whakatone ai report I. Koe foi amount oku kono fo misiange kono whakarea he ku ki foi amount ki foi kehe lava ia o whakamatala ai o koe ke lava e whakamatala Ko tala no ai ni Piven ke foi konga kon koe ai ko he report kon koe Mr. Paanga na mai koe lau koe a titai na ni pehe koe foi paanga ia koe ke lava ia ke ilo I pe kui ia pe ha no whainga whakamatala ia konga ia koe ia iyo kai ke mahu inga ke toiki he asia koe he whamatala koe ai atita. Koe uhinga koe ke whakamoni ka kato ai. Egi siapu. Ai au une pehe koe uhinga koe ke ne whakamoni ka kato ai. He te ke lava o mauha ngai whakamatala. Whekau aki pe mo foi paanga koe. Ai koe tau kōsina e tō poinihiwa. Tō poinihiwa miliona. Pea koe tau ni ko ni makilu. Kana mau ki I whetokia ke ak whakai whakauhinga mea. Ka koe poini pea aku koina uhinga koe ke ohake. Ai mahu inga koe ai hoko ai progressive report. Wanoa wataha. Wanoa watolu. E tene o mai e pe tene o mai e foi clarity go uhinga e mau fit. Kai ke tatau e mau whatonde. Kai ke ko issue ia ko ia hango lau ki tau te kape moia. Ai ko sio ko whakarea ni ko makatuunga o I kai whakamoni ka kato e atika. Pane pehere wa. Paanga mo ngahi paanga tatau pehe hangi ko ia whamatala ko ia he noti tolu ko inima. O ku kau I he paanga mo ngahi paanga tatau pehe ai paraniswa katoa ai ngahi account whakalakalaka. Ai ko sio ko development budget account. Aia o ku paanga e te aua walu miliona. Tāna ki kei mo whai kehe tolu po inihiwa o ku whakahingoa ko e paanga whakalakalaka te eki to'o ki tua. Sai, ko whanga ko whatonea ko te eki to'o ki tua. O talamaia o te eki to'o ki tua. Kau kai ke naulauna to account ia I kiloto.
i loto ai uhinga toton ki i loto ka ku kai ke nau account ke kai ke ma uhinga wai pe mo nga hime e fo mata pa nga ke la ke ka ko lau mai ta ko essence ka solo ke lava o hole ai ka fa ko nga we na own up ke na own up ke panga tu hawe ka kai e ko whakaukau ko a aku ia ke sivi every dollar of now spend e pa tu hau ko na rawa ka o e pe mai o ho full miliona pa toi ni makilu pa sai pe ia ko nga ko ki toi si ka o fa am ke ka ko sio ke ko fi pe sole e me ko kono whia ko he annual report o ni hanga rewa kini ate fu ko ta wa amana ki ke o mai ko ya budget fo e so go pa ine fa ya re na tui mau inga ke o mai report ke fa ta tau ke programa nga we mo budget me fa pa a o fala hi foki hono a fa afe a tipeti a ke re fa ko report ko ni ku fula re fa palangi to ton ke pa fok de falere ko report ko ni ku ha o e konga ko ya na ku time ke ma ba na gwa hanga hire ai me ta be me te pile ko na ku fie au pito he na alo mau ai mana tu ina ku ki fuwa pe o kore ke ei fokava ke fa para e ko si au hanga mari e ko kula mari e ko kata kai ko me e ke o mai fale are me pe a aku pe mo fokava hanga na do fatanga hanga do fatanga tra vai ko ke tare le fa para gi sai ko me na ku fi ai o ku na hanga fatokanga ko me a go na hanga fai kai they cannot do away from ko talanga fale area ke maulava o alfa tonga tata pe ko ripo di ke mala ka ke sio ke more taimi sio ke more taimi o mau inga ke tau fa tata ke tau hanga fatonga i ko fale area ko fale fasevani mana tu na moni bena fa ho i ke taimi ka solo ka pau te ke whaaka to manioke o lahi taha ka to manioke pa ke toki mono mai anga i foi kumala te ke ui ko ka to kumala te ke ui ko ka to manioke ko to lahi o whare ia ko ka whafufonga kakai ki awe o kai ke ufie maari hala mo ke te yori ia ta pe mai malo e lau maari e konta kai ia hau te o ngoi manini ia ko uhinga fo ko tau kau tupu re fonua ia so ya ki au ia ko tahane tolo tau manuki e tau tolo o tua e tau ui lau maari ya kune o si hanga pe ia o mai e kehe I mean kai ke uhinga rei kai pe ke uhinga rei ko me na hanga go reason ya fi na ta ofia he se a komika ka toi ta ka minista e ne pe ko na kulave ki ai go pe ai go ne fi na kulave ga da o te na wa fi de na pe me aki ai ko uhinga he ko hala pa na ko le va yo ke se a i fare area ke ni hanga mua o mai ha tari pau ko fare na ho e to ko fare fo se vani ti kai ke taria e se a ia e ko no hinga ko hinga ku ia he hanga he fa ho we ki ia
ko maka tu kia anga ia ke whakahoko le re whatonga. He te sioke e oha ke rewa o ko ai peke tau whalala pe kau minista tau whalala pe ka koe palo pare ma koe tu ai kakai hili ai ngai. Whanunua whaingata au hu whaitutui. Ai koe mea ko sioke ai o ko Ai agora tu ko ke ta po ngai mea kange ko ku ke fatala no ki ai ko ngai mea ai une fa fia tu nia ai ai nga unu ki mu a ko ia ngai se mea ko fa fa re hangi ko ke tala no ki ai ko fe e ke tu e piveni ai ko ripoti ni ko mo fai ko ta ni mi ko ripoti me ngai potunga pure anga me na ngau e ko fa anga ai pure anga ko fe time o ku ave ngai ripoti a ki motole ka whafonga kakai, mo ngahi fie mao koe kakai, koe ngā ka lawa ke whakakau he patiseti. koe uripoti o toton fo ke whai ngai a he ripoti e tau bosi o whahure wai o hau ia pache koe ni. Ka nau kunofo moa ia whakakaukau ke u mea koe ia. There should be a provisions ke allocate pe ke o mai time to go mawa kai veti whakapotopoto kai veti whakapotopoto he kona moni o ope o go loto ke mui e foi sai kolo fe time o fekta ini ai ngahi peko design ai report design pacheti o pes he ha whakakaukau e kau minista whakaukau e kau CEO peko ha issue o hake me community ke unga ke ai ko ku whakaukau o ku taimi tonu hono veti u mea koe ni e tene kini ai fu wao ta e tawa o e taimi ko fatu ai pacheti ai ko taimi ko si o alu e whare are ake whakateki ni kare ki hui ate whakahau ko iki kai o mai ai whakateki ni kare ke lava ke tisaina ka mea ki he lerei wharu fuai Ko ngā fo o tau sio fo ke piveni, o koe ke tuku e wheriri wake ai natula, Ange ko ni o warepe hoko mawhanga, tō ngai fu halalahi, maha fu ngai mea o lahi ngai mea mau I he ngahi wheitu ko toa pe. E ko na whanonga he mea aki, mahino pe ia mahalo ko fo I kau no pere ia he ongo whafonga o hapai, ko ngā ko whamalanga pau ale mea he whamalanga pe ko kore. Ki me na whanau na ki tup tamaki tahe kau ki o whikau ke mea ki lala ko ngā ke tua lere pala noa ia he I ripoti kamata aloha ke kore ia ang ko tonga tapu ono mo fe ia unau tala noa na to ke mana tuango na ngahi hala mga mepe ka ko mahalo ko taha ia pala pare ma ko ke taimi ke whakahu mai kore ngahi wahenga ki mu apa to ki whai ko e patseti ke kauai. Ia pau te ai pick up problem ia he. Tō hanga rewa mea kono highlight mai o highlight tau punga whiri. He koe natural reaction pe nia kau whakafofonga. Koe Ko ha mea ke oko ki ono wahenga. Koe ki whakatoanga e nau tolu ai lahi. Koe hai lahi ho tau iwi utana ki tuka. E whakapoto. Ka koutou I pe e solo. Oku waiki appointment ke walu ki panke te wak mai no ka koutou pe e tau e foi mga wha ko ni o I te au ia o mama o so ko foi milestone la e ne dava nia kali area o fotu e sele komiti e na hanga te siofi ai format he kono moni ko me ai ko e la vai e fe taula ki le vai fo amo ne afio e report e te taula le o report me mo ni ne afio la va le ka nga we o report me mo mai di fare so la ya bit so kono school ta nice fa ka foki ko ka te tata me
o whaianga ke kau ngā ue. Una wilo ne tau kai ke lau e kau whare are ai ripoti. Pena wai ai ka kai sio ke tai mini. Ka matare ke mo ui fu engine wo. Ilo he kau ngā ue. O kulau tonga ta fitu e ai ripoti. Ma ue e nau e nau tai whai rere e nau ngā ue. Pai whai rere e nau ngā ue. Kai le rei whakalu fua e kai whai. Kai ko me e rere a. Me ko e rere. Solo kata toki hoko atu. Malo ku saya depende ku manta pe unga te o se te taimi. Ke lava to hoko mari bea na tai fisi he wike ko ni tai tonga tongani. Goia. Te doi fola wa tau ki fisi a popo. E kana ko tai ni wena hao ai popo. Goia. Alpe ko wo yo ri ke pe wa va to. Ka pe ke te alo ga ta na ko ma hata hai pa na u di wa. Ko ma na sina. Na me he ka nga ko na o sana ko na yo alo ya. Oh, fui algo de tai. Ai yo alo ni. Kana ko di ko. Ko ama ko ne ko. Ai ga pa yo alo pong te turi kapa e hoka pe fare ale ka au te fok mai betona. Pero pau e malolo fare ale ka au. Te ugi no foi pe o ista. O kumi haiwi hoka ta ke ka fuli pot. Kana ku kore au ke se ake. He mea nei tok tufa mai pe ai mawa ripote nima. Nei tufa mai ane a monite. Na kore au he koe ke ngata pe ku lau e ripoti foi ripoti. Ku lau au ke ripoti mua ko alo lau ke pacheti ko alo lau ke miniti. Ai u fai tu uni. Kai ke una o fihia e whakau to. O korfa mai mai pe wai ka kai to lahi na o mai na ngahi isiu. O waluki au e taimlahi. Ka ku hanga pe o prioritize mahu inga nge pe. Ai ngau e whare harea. Kau te to lava mahu taimi ke to kon fa foi tui ke. Ko korfa mai mai ke ka popo wa ma ka kai ya. O ku kai ke tai fai na o. Ke tai lava fai na o fi mau. O ga ko ignore ia. O inga pe ku lahi ngau e ke fa mapo. Ke huinga le le kafe whare harea. Kai lau fa mapopo fa tonton. Ke pure i le le tu hau ka kai ko ui ko tau whana. Ko whana ko mo whana. Ke te anga e kau ko nei ai whaka amo ke ta programa he pātoa. E lau mahari e na psio ai he ki tulu pe tu ki Australia. Ka mana to kai hata e solo ke ka reo ke. Ke te ko i fini ko ni. Ia. Ko whakatoa malo e mautai o whatso. O fatu pimenta malo pito ma fa nga mage. Angi ko na ke talano ke to fa malo pe teknologia lava pe pai programa ki Australia o ia ita programa ki fis ta programa ini tongan mago ko ki tailo na ko wika hau te te fokto programa ki fis. Ke tato ki sio ka ofat ke ko pe mo nga wik pai. Malo. Ia. Fa malo atu e kainga lava ko ta programa ai ni FATUFONUA fo o fa malo lahi atu ho mo lava ke mo no fo i mai ta programa ka tak pe ka pa guai ha o fehu i koe ke lawa ke o atu pe miheni pe ku kai ke fu uongo le rei atu ke te koe antu i koe me proklama koe ni kuwhinga whahoko atu koe ni koe ma whahoko atu pe ia pe mi tongan koe ngā koe lere, lotonga lere whare area pe a ku lahi pe mo i kina holo i whafofonga pe a koe nou taha pe ni koe ma connect pe hen ange koe ku whahi pongpongi ni ke lawa ke whahoko ngā koe ni hoko pe ua he hoatan te hu e whare area lere koe ki a po hange koe ku talanoa ke ai a Piveni e folau atu a pongpong ki fis ki tana tuunga koe no ofifine pe te wakai e wika hau pe te fok me pe proklama ki tongani pe fok ki te ala ki fis ki lawa ke whahoko ai ka hene pe hek whamalo atu ka tiki mautolu guai pita unga proklama ka ke lawa whahoko atu me heni o ku tipen pe ango ane afi na ke whai proklama ane afi ka koe inga koe ne fu uha
mo e mana ko ane afika ke lava sai internet ia ke lava fa hoko atu proklama ai ko proklama me tonga ni fa falala pe me internet ka ku ta fa malo pe ke ta ko sponsor ke ngalo ai starek tu po pe mo e South Pacific Loans fa malo la hia tu ke tik motol i he Whamalahe ka sterik tupo pe mo South Pacific Lounge he lava ko ia ke mo ki hoko hoko atu hono sponsor ko ia e tau ngai prokalama ai a ka pau ku ke fia mau na hao seniti fa mau hao no i Auckland no sila te ke lava pe fetu taki hake ke tau kau ta finance ko ia ko South Pacific Lounge ai a ko ke anga maheni ki ai he taimi ko toa pe ai na hanga toka ngai pe na hanga ko ia o whakalato ngai fia mau pa anga ko ia ho tau kainga tonga mo kainga ko me Pasifiki ko fia telefoni ena ko noa balungea valvalu hiva valu valvalu rea peki hataha o ka ngau ko ia a South Pacific Loans a starik tupo ko nga ko starik tupo lo tonga i tonga nia na matala noa ane po o ko lo tonga i tonga nia ka teke fia mau piko ke rea ki ai ta piko ke ofisi ia noa balungea valvalu hiva valu valvalu o koreangi ke hoko i ko ke stareki pe hangareva ofisi ia o hoko i maholaini ke lava ke kelea ke starik tupo peka ikai ke kau ngawe na ku asset ko na te ke lava talano ke te na tol na lava le pe ke tano whakatonga ke te koe o ka pau o ku ke fia mau ke talano ke te na tol ke ngata he tau whare ko ia kai ko ia i he seafood o ku ke tu be i Heaven's Kitchen te ke lava o mau mea ha mea tokoni seafood to ka whainga katoanga pe ke fia mau ke ngawe aki te ke lava le rei pe o whetu taki ki te nau tolu ke nau lava tokoni atu ke te koe i ha o fia mau mea tokoni te nau lava te teu ia. Ko nau tua sila pe ena ko fitu taha Forest Road i o tahuhu te ko telefoni noa ua taha ua fitu valu ono hiva ono te ke lava o fitu taki ai ke te nau tolu i he Heaven Kitchen noa ua taha ua fitu Valono, Hivaono, ai he Heaven Kitchen. Ko e Page Fashion Store te ke lava o whadawala. Ko mo whatonga iange o ku osi au mai ma uta fo o ki heni e Page Fashion Store o si lava le rei pe na uta fo o wa o mai ki tongani te ke lava pe o mamata mai ki ai i he whare koloa. Ka whenga ke whanga ki i hulu ia toa nge ke mo wakai ki ai pe te ke lava o mamata mai ki ai. Te grapa mamata mai kai ku whare tu ne proklama o ahoni ko whahoko atu ia pe me he Page Fashion Store i loto no ka loto hanga pe koi ke tau mo pe a building te lava pe o lava mai ki ai o whaseo si ol hawa wala wha hinga wala pe ma o ka toa pe a pe me he Page Fashion Store i heni ai a koe wala ke kakai lalahi wala ke kakai fufine wala ke whanau wala ke he longa i whanau ma o ka toa pe ia pe ke wala koe ke kata bawa dia mesti tu koe koe su ma una su la la koe ni ka pau ku ova hova e o he sai si taha tolu ma o taha fitu taha walu ma o katoa te me heni i he Page Fashion Store koe ta ufala ni e asmai me whai koe te ke lava pe o mamata ke kata ke fu lava tu ma ko ku hulu at peni ai me ku ken ko ko ngau aki i he ku na ngau e ke polokalama ka te ke lava pe o mamata mai ki ai i hau whea mau te ke lava o whetu taki mai i he Page Fashion Store i loto nuku alofa te ke lava o te kai ke maulawa update te ngai stoka koe ni aia i he ni te ke maulawa o whahua te ke pes koe ia ai Page Fashion Store ka te ke lava pe ko mamata mai ki ai tuai hono te ke loko mau hatai ke whahua tuai ka ku tuai hono ai ngau e ki ai ka ku lahi apito ko uvala ko ni ko tok tau mai ki heni ka te ke lava pe o mamata mai ki ai Page Fashion Store pe te ke telefoni mai ua fitu tolu ni maono ua fitu tolu ni maono te ke lava pe o mamata mai ki ai i he Page Fashion Store i loto nuku alofa te ke lava o mamata mai ai ki he nau vala ko ni aset pe koe Wawe mai rewa i he whainga maria koe ni ka pau ke
even ka pau ke fe mau ke whakatau ho wala whakamama atu wame mai bagi hape o eke mai pe tang na ke sio I he proklama ko ni ai o ku na ke sio ai ha pe ko whakatau pe ko hape whainga mea te ke whakatau wame mai I he whainga maari ko ni o whakatau ha wala I he page facing store mau pe me whangi whainga mea pe mau ko toa pe me hen kage ko la vai tau proklama ko he ahoni au ku o fat ke ting modol ka nga ka tau ki felong waki I he proklama ko ka hoko o wa mo me ferea ki he ya